Halo, selamat datang di channel Sulhulun Official. Jangan lupa likere, sahere, komere, dan subscribe, karena di channel ini selalu mengupload tentang adat Batak. Yuk subscribe supaya tidak ketinggalan videonya. Selamat menyaksikan. Horas. Parjolo sahali donon nami dihamu berekku burukku song-song ini nang helaku alamar buru tulang doho bere jadi dison donokku saotik hata mauliate digokot do jojo bere burukku omak ni siokto do bapak siokto songoni hamu calu na mardongatu lasro aku digokot do jojomu siap persahi tonau boyau malum boy sahat ditikyon sia Sumedang salu nai dang terdok dia hata moliate do si donok kuto bere song-songoni nang di burukku jadi nang di ho papuku siokto sawati do si donok kuto papuku okto nang di papuku baru si jabat baruku do nang papuku ho dah pertama bisa nggak bahasa Batak bisa ya kalau nggak bisa opung dari Sumedang tulang dan dari kampung semua tulang dan opung semua dari kampung mewakili di sini, berdiri di sini, mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga kalian keluarga yang sakimah, ya, keluarga Sitiruon, molo di kita Batak, keluarga contoh, dah, nakin nunga di jalo amang, pahupuku, pasu-pasu, sian amatta, debata, marhite-hite pangulani Uriana padita ingok mai pahupuku so tung lupa ho asa tong-tong di bagasan hahi pasok ko dapat to kerejekim tuari nang mangihut ade emma tutu jadi dison jong-jong dohami tulang ni siok bapak cokto marga mani uruk song-songoni tulangmu guk tulangmu 5 amin amaranggi alai tinggal telunai nama 2 mai di huta amai di tanah parserakan diatari sada adong sada di alam tuhatta sanggia mai bana mangingani harjaun tuhani suang-suangoni akakon di bagasa persahiton omma abakku siahan cakangan di bagasa persahiton do asa tong-tong nyan dihita salu na terlumubi dia kadong atu buku si jabat songonido akamang burukku sagala tangya kok kamu hami amanginang au pe songonido dibaga sa persahitan do alai dung sahat gokon ni si oktoon tubagas nami di Sumedang soy na masigar na wilala tanpa obat tanpa oksigen puji Tuhan jadi di son bere hela buru ubah kami do ulus si gajang rabu ulus nahapal saya gajang mau murmu tutu paihut-ihut paupukon songoni nang di paupukon pe saya tibu mau dilili adorna tubuhan anak mon tubuh boru namar sangap tuari nang mangihut tumpe sohuboto mabain upasani halak Batak na penting martangiyak kita tutuhani dilerdo di kita saluna akan ata pengido horas sama di kita saluna buti dia mu amang penggual pergosi permusik nama lo mangido baik ma amang musik na hobartu ulau nami neng pasahaton nami ma ulus silas ni roha ulus nama kor gabe tulang gabe to dinia kapahopukon
mau lihat Marita Salut dah Pak. Ya betul lah. Mau lihat Maharaja Nami. Nah, itu. Masa Nabi Rahmat. Halo, selamat datang di channel Solo Bolon Official. Jangan lupa likere, sahere, komere, dan subscribe. Karena di channel ini selalu mengupload tentang adat Batak. Yuk subscribe supaya tidak ketinggalan videonya. Selamat menyaksikan. Horas.